Icyumweru kirashize umusore w'imyaka 17 wavukiye mu mujyi wa Southport wo mu Bwongereza ufite ababyeyi bakomoka mu Rwanda akoze ibara yica abandi bana batatu. Amazina ye ni Axel Muganwa Rudakubana. Iki gifatwa nk'igitero Rudakubana yagabye kuri aba bana cyateje imyigaragambyo ikomeye mu duce twinshi two mu Bwongereza. Iyi myigaragambyo yamagana ubu bwicanyi yahindutsemo iyamagana abimukira bose muri rusange. Icyatumye iyi myigaragambyo ikara kurushaho ni amakuru y'ibinyoma yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga avuga ko ushinjwa kuba yarishe abana b'abakobwa batatu mu cyumweru gishize i Southport ari umwimukira w'umwisilamu. Ministiri w'intebe w'Ubwongereza Keir Starmer yagaragaye kuri televiziyo ageza ijambo ku gihugu aho yamaganye iyi myigaragambyo irimo gukorwa n'abamagana abimukira avuga ko ubu ari ubugizi bwa nabi. Ndamagana byimazeyo ubugizi bwa nabi twabonye mu mpera z'iki cyumweru. Nta gushidikanya ababigizemo uruhare bazahanwa n'amategeko. Polisi izajya ifata abantu bazajya bafungwa by'agateganyo. Ibyo birego bizakurikiranwa kandi hazakurikiraho ibihano. Ministiri w'intebe Starmer yakomeje gushimangira ko niba hari abantu barimo guhigwa kubera ibara ryabo ry'uruhu cyangwa ukwemera kwabo, ibyo ari ibintu byo kwamagana kandi yiteguye kubivuga gutyo. Ati hatitawe ku cyaba cyatumye ibi biba, ibi ni ihohoterwa ntabwo ari imyigaragambyo. Ati niba ariko abantu barimo gukora ibi kugira ngo bumve batekanye, ibyo nibyo nanjye niyemeje kugeraho. Abigaragambya ejo ku cyumweru bahanganye na polisi ku buryo bukomeye, bayitera amabuye ndetse polisi ifata bamwe muri bo. Aba kandi banangije bikomeye ihoteli yitwa Holidays Inn Express iri ahitwa Rotherham. Umugore witwa Kramer washimye gutangaza izina rye rimwe gusa uri mu bigaragambya yavuze nk'usubiza umudepite witwa Nadia Whitton. Uyu mudepite yumvikanishije ko aba bigaragambya basa nk'abashyigikiye Ubwongereza ahubwo bagaragara nk'ababurwanya. Mu kumusubiza rero Kramer w'imyaka 41 yagize ati: ntabwo ndwanya leta, njye nkunda igihugu kandi nemera ko umuntu afite uburenganzira bwo kuvuga icyo ashaka, kandi ndambiwe abantu nkawe kuko turashaka kubona iherezo ry'abantu binjira mu gihugu binyuranyije n'amategeko, baza mu bwato kandi bavuye mu bihugu bitekanye. Undi wigaragambya ni Alfie Charner we w'imyaka 18 yumvikanisha ko kuba umwongereza atari kamara kuba uri umuzungu. Kuba umwongereza ntibivuga ko uri umuzungu. Ushobora kuba uri umwirabura cyangwa uri muri Aziya kandi ukaba uri umwongereza. Icyambere ni ukugira indangagaciro. Uwakoze igifatwa nk'igitero i Southport ashobora kuba ava Cardiff, ashobora kuba yaravukiye hano, simbizi neza. Ariko kuba yarisha abana batatu barimo kubyina, ibyo byo ntabwo ari ibintu byo mu Bwongereza, ntabwo ari indangagaciro zacu. Urabizi iyo uje hano kandi ushaka kuba umwongereza ugomba gukurikiza ayo mahame. Dufasha abantu. Iyo uri impunzi yaturutse mu gihugu cyugarijwe n'intambara, tuguha ikaze kuko ibyo bintu dusanzwe tubikora. Axel Rudakubana w'imyaka 17 akurikiranyweho kwica abana batatu, Bebe King w'imyaka 6, Elsie Stancombe w'imyaka 7 na Alice da Silva w'imyaka 9 ndetse akomeretsa n'abandi 10. Tim Harris Shimwe, Ijwi ry'Amerika.